Brže, više, jače. Poznato olimpijsko geslo i motivacija brojnim sportašima da upravo na tom prestižnom svjetskom natjecanju daju najbolje od sebe, da sruše dosadašnje rekorde, da pomaknu vlastite granice. No što te granice zapravo određuje? To je naša današnja tema. O ljudskim mogućnostima, ali isto tako i ograničenjima ljudskog tijela govorit će nam doktorica medicine koja se odlučila baviti područjem sportske medicine i u znanstvenom interesu su joj upravo granice ljudskih sposobnosti. To je profesorica Lana Ružić s katedre za medicinu sporta i vježbanja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pa za početak da definiramo koje su to sve ljudske granice, u odnosu na što ih mi prepoznajemo. Pa ovako, kad se govori o granicama ljudskih sposobnosti u smislu nečega što je na hrvatskom zapravo prevedeno kao fiziologija u ekstremnim uvjetima okoline, u stranoj literaturi se to područje zove environmental physiology, ali zapravo tu spada ono što će se svako i sam sjetiti, prevelike vrućine i trening na vrućini, prevelike hladnoće, posebno adaptacija na visinu, adaptacije na dubinu, ali i brojne druge interesantne teme. Mene nekad studenti sami kada u dijelu predmeta sudjeluju stvarno iznenade kako zgodne teme nađu, vezano od ekstremnih priprema vozača Formule 1 koji imaju posebno zbog dehidracije i uvjeta od 53 stupnja u kokpitu posebne pripreme, pa do tolerancije na vibracije, na buku, na svjetlo, na dugotrajno gladovanje. Pa i na brzine, vjerojatno. Na brzine, akceleraciju. Znači, postoje jako puno tih ekstremnih situacija koji nam izazivaju vanjski faktori, nekad i naši unutarnji, recimo kod gladovanja, koji su zapravo fiziološki procesi koji se odvijaju u organizmu i sa kojima se organizam uvijek bori i pokušava adaptirati. Naš organizam je napravljen na način što najčešće se ovako jednostavno opisuje: napadni lava ili pobjegni od lava. I dokle god se on može pripremiti za bilo koju od te dvije opcije, on će se do jedne granice adaptirati. Nažalost, te prilagodbe nekad nisu moguće, recimo na kiselost, na lužnatost imamo relativno uski raspon i ako se bilo što od toga naruši toliko da organizam ispadne iz homeostaze koju više ne može regulirati, doći će do narušenja zdravlja, bolesti ili u ekstremnim slučajevima i smrti. Među ovim ekstremima koje ste nabrajali, na pamet su mi pali svi oni koji se pripremaju za let u svemir. Oni su isto u velikom iskušenju i granice i sposobnosti njihovog organizma su zapravo jako rastegnute. Oni se pripremaju posebno, s tim da postoji dosta velika razlika. Pripremaju se posebno američki i posebno evropski svemirski programi na nešto drugačiji način. Evropljani su kod kuće, osim kad idu baš na pripreme za let i na pripreme za misiju, ali imaju također strogo propisani režim vježbanja, a onda imaju režim vježbanja za vrijeme misije i po povratku. U mikrogravitaciji, uvjetima kakve su na tim svemirskim postajama, postoji jedan problem koji je vezan uz nešto što mi vežemo obično tu za starenje, posebno za ženski spol, a to je problem osteoporoze. I nije jednostavno reći pa dobro, vježbat će snagu u svemirskoj postaji, jer to je vrlo teško, jer ti utezi su također u tom prostoru, pa imaju posebno simulirane sprave za vježbanje i pojačanje nekakvih svojih mišićnih jakosti, održavanja aerobnih sposobnosti, jer inače nakon jedne takve misije njihov organizam zapravo je u lošijem stanju. Koliko su te granice našega tijela povezane s našom psihološkom stabilnošću ili s granicama psihološkog tipa? Pa psiholozi se dosta bave sa time, čak neki tumače da sve ono što je vezano i uz trening i uz toleranciju, ne znam, visoke mliječne kiseline u krvi, laktata i sve, organizam zapravo pokušava interpretirati kao bol. Sve neugode organizam u ekstremnoj neugodi će interpretirati na neki način kao bol. I zapravo ljudi koji mogu na neki način nadići tu bol i otporniji su na bol, na neugodu, će naravno moći podnijeti i više. Kad već spominjemo bol, kaže se, pa već i na nivou anegdote, da nema te boli koju žena podnese, a da bi je muškarac mogao također podnijeti. Poznato je da se također kaže da porođajna bol kroz koju žena prođe i naravno preživije, da je muškarac ne bi mogao preživjeti. Ima li u tome istine, odnosno o čemu sve, osim o spolu, ovisi ta razlika u toleranciji?
Pa razlika u toleranciji ovisi naravno i o treniranosti na neki podražaj, a ovisi i o spolu. Istraživanja djelomično pokazuju to što ste rekli, posebno na neke vrste boli. Da li je to evolucijska prilagodba upravo zbog toga što imamo znači kod žena bol koja je vezana uz porođaj. Osim toga, kod recimo adaptacija na visinu, neke od vrsti adaptacije na visinu koje izazivaju promjene i bolesti će biti češće kod muškog spola, na primjer kod posebno plućni edem je 4 do 5 puta češći kod muškoga spola. To je možda vezano i s time što i muški spol će imati jači odgovor na takvu nekakvu situaciju izvanrednu, pa organizam i daje njegov simpatikus, parasimpatikus, zapravo autonomni živčani sustav daje jači odgovor, pa zapravo što rezultira na kraju i sa pojavom bolesti češće možda nego kod žena. Kakvu ulogu ima razlika u dobi vezano uz toleranciju, dakle na različite uvjete? Pa recimo kada smo govorili baš o visini, vidljivo je da i kroz dosta istraživanja koja su potvrdili znanstvenici iz različitih zemalja, da sa starosti je incidencija i visinske bolesti sve manja, ali upravo zbog toga što nam je sa starosti taj odgovor našega organizma slabiji. Mi kada smo mlađi, kad se organizam brani od nečega, od neke ekstremne situacije, uvijek će biti, evo imamo i grafikon, zapravo vidimo sa lijeve strane ovoga grafikona da je udio akutne visinske bolesti bio puno veći kod mlađe populacije, vidimo ovi od 18 do 19 godina, u odnosu na ove od 60 do 87 godina su imali puno manji udio visinske bolesti. Jedan dio toga se upravo tumači time što je odgovor organizma bio slabiji, a najčešće se to i razvije kada adaptacija pređe u bolest, to je najčešće zbog preagresivne adaptacije organizma. Slično tome vidimo i na srednjem grafikonu da iako oni koji su bolje spremni su nešto bolje fizički pripremljeni, ono što kažemo obično kondicija, da su imali nešto manju učestalost, ali ih to apsolutno ne zaštićuje i nije sigurni znak da se neće pojaviti. To osim zdobi nema veze sa prethodnom izlaganošću visinama. Dakle, netko ko je možda akumulirao tijekom života više posjeta visokim vrhovima, taj možda lakše podnosi ili s tim veze nema? Postoji određena priprema koja se može provesti i u nizinama, postoji polagana adaptacija, ali postoje genetske predispozicije i jednostavno neki ljudi ne podnose. Ja ću spomenuti jedan primjer baš sa jednog doktorskog studija i predavanja postdiplomskom studiju u Sarajevu, kada su tako ti studenti slušali i nakon 2 dana su se javila dvojica iz prvog reda, velima, znate šta, profesorice, mi smo vam 2 probali par puta. Mi smo 2 najmlađi probali se penjati na Mont Everest. Dobro. Mi smo vam 2 bili najspremniji. Mi smo vam se pripremili fizički, izlagali smo se manjim visinama. Bili smo sigurno fizički najspremniji u ekipi. Najmlađi. Nikad nijedan od nas u nekoliko navrata. Jednom postane zlo, drugom postane zlo, moramo sići. Dakle, tu je onda važno biti dovoljno mudar i prepoznati i onda ne ići na silu jer se onda zaista može razviti visinska bolest. Sad zanimljivo, već smo je par puta spomenuli, na što konkretno organizam reagira kod uspona na te velike visine. Uobičajeno se kaže zrak je rjeđi. Što to zapravo znači? Ima li gore jednako kisika ili ga ima manje? Što znači da je zrak rjeđi? Pa nekad se nešto gubi u prijevodima pa onda ispadne da ima manji postotak ili manji udio kisika. U principu kisika ima isto oko 21%. Ali ono što je za naš organizam bitno je pod kojim tlakom je taj kisik. Jer ako je 21% kisika u zraku, a sad je tu oko nas 760 mm žive tlak zraka, onda će taj udio od 21% kisika imati svoj dio toga tlaka. Znači od 760 imat će 159 mm žive tlaka. Na velikoj nadmorskoj visini, ajmo reći na 5000 metara, je tlak ukupni oko nas pola manji, ali je onda i udio tih 21% kisika također pod manjim tlakom, pa nije više 159 mm žive, nego je možda 80-ak. A da bi kisik iz naših alveola, iz pluća, znači iz plućnih mjehuriša, ušao u krv, on mora proći stjenku alveole,
međuprostor, stjenku kapilare. Znači mora se progurati kroz, ajmo reći, 3 sloja. To je naša dišna membrana. Vi znate inače kad se gurate negdje, uvijek je dobro da vas neko malo pogurne. I zato mu treba taj tlak, treba mu razlika u tlakovima koja mora biti što veća s jedne strane membrane, to jest u plućima, u odnosu na drugu stranu membrane u našim krvnim žilama. Što je veća razlika u tlakovima, po onim banalnim zakonima difuzije, bit će brži prijenos tih tvari. I zapravo kad je manji tlak u plućima, manje će kisika prolaziti u krvne žile, dok krv prolazi kroz plućne kapilare i ukupno ćemo u krvi imati manje kisika. Sad je to potpuno jasno zašto nekad dišemo lakše, a nekad teže. I sad, na kojim visinama to tijelo počinje primjećivati? Literatura službena će vam reći da ono što mi možemo osjetiti je za većinu ljudi počinje od 1800 metara nadmorske visine. Govorimo o onome što mi primijetimo. Dakle, prve ali simptome to ne znači da se mi već ne adaptiramo i na 1000, 1200, da počinje mala adaptacija. Međutim, te male adaptacije mi još ne osjetimo. Tek negdje iznad 1800 počinje značajan pad zasićenosti hemoglobina, a to je protein koji nosi kisik u krvi, i onda počinjemo mi čak i primjećivati to. A do onda adaptacije se događaju i ima ljudi koji su osjetljivi, vrlo mali broj ljudi, koji već i na 1500, čak neki tvrde i iznad 1000, da već nešto osjete. Ali većina ljudi se između 1000 i 1800 adaptira da ne primijeti, a onda iznad 1800 više manje primijete svi. Koje su to adaptacije koje se odmah pojavljuju? Dakle, koje možemo odmah primijetiti, po kojim simptomima? Odmah se može primijetiti porast frekvencije srca, porast minutnog volumena disanja, to je naša frekvencija disanja, dubina disanja. Brzina i dubina. Da, znači to definira koliko brzo i koliko duboko dišete, definira koliko se zraka primili u minuti. To je nešto što se odmah primijeti i što omogućava organizmu da zadrži koliko toliko pristojnu razinu kisika u krvi. I to je recimo na visinama od 2-2500. To je posebno vezano uz brzi uspon. Ako se penjete gondolom s nekakvih 1000 na 3000 metara kroz 2-3 gondole ili nekakve uspinjače, onda ćete to i osjetiti, iako se ne krećete. Mirujete, a imate frekvenciju 105, 110, ubrzano disanje. Znači, organizam se već počeo boriti, jer zapravo je to obrambena reakcija. Promjena frekvencije srca te dubina i brzina disanja može se promatrati, može se pratiti. Na taj način se može i procijeniti izdržljivost nečega organizma. A što je zapravo izdržljivost, objasnit će nam docent Vlatko Vučetić iz Sportsko-dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izdržljivost je sposobnost koja se često puta u praksi povezuje sa sportovima trčanja, biciklizma, plivanjem, hodanjem, nordic hodanjem i s drugim ostalim aktivnostima koje su direktno povezane sa sposobnošću organizma da neki rad zadrži dugo vremena bez stvarne pojave umora. Jedna od glavnih komponenti koje ljudi povezuju sa izdržljivošću je dakako i primitak kisika i disanje. Upravo testovima kojima mjerimo izmjenu plinova se upravo mjeri maksimalni primitak kisika. Maksimalni primitak kisika je upravo mjera aerobne izdržljivosti i čovjek koji ima bolji aerobni primitak kisika de facto u svim tim aktivnostima koje smo malo prije nabrojali lakše izdržava napore, duže može zadržati tu aktivnost, manje se umara i dakako u boljoj je formi. Ta izdržljivost je inače bitna i u svakodnevnom životu. Ljudi koji imaju bolju izdržljivost i bolji aerobni kapacitet lakše podnašaju čak i mentalne umore, duže mogu raditi za kompjuterom, pa čak i zanimljiva informacija da je čak jedan Kasparov, kada je trebao dugotrajne mečeve izdržavati, jako pazio na razvoj aerobne izdržljivosti. U ovom protokolu smo imali progresivni test opterećenja hodanja, pri čemu je ispitanik hodao 6,5 km na sat, dok je progresivno povećavao se nagib pokretnog saga. Mi ovdje možemo promatrati frekvenciju disanja i dubinu disanja, onda vidimo da se frekvencija disanja mijenjala kao što je njemu raslo opterećenje, odnosno rastao je nagib saga. Dok je dubinu disanja relativno zadržavao na istim vrijednostima i ona je iznosila konkretno negdje blizu 3 litre svakim udisajem i izdisajem. Što je normalna stvar, zato što u onom trenutku kada raste ugljični dioksid, dakako da sportaš želi to izbaciti i on povećava frekvenciju disanja.
Ova tehnologija inače omogućava da mi promatramo svakim udisajem, izdisajem sve ove ovdje parametre koje smo momentalno prikazane na ekranu. Od brzine kretanja koja je bila konstantna, preko frekvencije srca, relativnog primitka kisika, apsolutnog primitka kisika, ventilacije, dubine disanja, frekvencije disanja, izmjene plinova i tako dalje. Za preporučiti je svima ljudima da se bave nekakvim